ወረታች ገሪቃ ፊኔ ኮንኮላታ ከራጭ አካል እሺ ገሪቅ ያለ ቀብዳሴ አየነ በራማ ያደከ ኑ እንደው አይነጋፈት እሺ ያደከ ቆይ እሺ አሳ ምን ቢላው የከተማ ውበትና ደስታ በጋራ እንካፈላለን። ይበቃል ወይ አይበቃም? በደንብ አውራ ibsa yaada qabduuf waa xiqqoo nuun jedhe ani maqaan koo Ibsaa Baqqaleen jedhama. As dhufee hojii kana hojjechuu koofe baay'ee waaqayyoon isin galateeffadha. Akkasumallee gaggeessitootaaf akkasii keenya yaada kana nuuf kennanii akkan hojii kana hojjechuudhaaf nu kakaasan baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Kana caalaallee waggoota muraasa isin qabnu keessatti hojii ija qabu hojjennee biyya kana wangeelaan dhaaluudhaaf lafarraa feestaalii kaasaa garaa namaa lafarraati qoshashaa yookaan immoo kosii haxaa laphee namaarraa immoo wantoota suusii namatti ta'an sana giraajuwaalii adeemsarraa adeemsatti isteeppiidhaan kaasaa waan deemnuudhaaf hojiin kun hojii baay'ee boonsaadha. Har'a akka waan akka qalliitti ilaallu miti. Waggaa kurnan kana waggaa 20 kana dhaloonni wantoota kana arganii itti gammadu. Sababiin isaayyuu sabni keenya duras boonsaadha. Nu immoo keessumattuu ijoollee waaqayyooti. Ijoollee waaqayyoo immoo waan gaarii hojjetu. Nurraa kan argamu ulfinaaf nurraa kan argamu bifa nageenyaa ogummaa nageenyaati waan ta'eef baay'ee isin galateeffannaa galatooma. Kiristoos qabdu. Uummanni yaada qabda gammachuu isinitti dhagahame miira isin keessa jiru. በጣም ደስ ነው ያለኝ ከእንደዚህ አይነት ተማሪ ጋር ማሳለፍ በተለይ ውስጤ ሀሴት ነው የሚያደርገው። ቅን ተማሪዎች አሉ፣ የዋ ተማሪ አለ፣ አዛኝ አለ፣ በተለይ የወደቁትን የሚያነሳ ተማሪ አለ፣ ነጊ ላይ አትኩሮ ብድራቱን ትኩር አድርጎ የሚመለከት ተማሪ አለ፣ ባለራዕይ አለ፣ አገርን ሊገዛ የሚችል በፍቅር በነገር ሳይሆን በፍቅር እና እኔ ግቢ ውስጥ ካሳለፍኩት ከተመሰረተ ጀምሮ ወደ 8 ዓመት ምናምን የሆነኝ ዩኒቨርሲቲ እና ፍቅር የሆናችሁ ተማሪ ናችሁ። ወዳችሁ እግዚአብሔር ባርክ ተባረክ። ኤቢ ያዳ ገባባ ቀብዱ ዮካ ዋን ስትዳጋሚ ገመቹ ባይ ገመደላ ጉዳቱ አለተዳጋሚ ሰበብ ሳይ ወራ ummati oromoo biyya isaa mul'isu biyya isaa gargaaru darbee biyya ormaa keessa jiru jechuudha. Tokkummaaf jaalalaan daandii qulqulleessuu darbee sagalee waaqayyoon tokkummaadhaan akkasitti hojii bakka hojjetamu wanta argisiisee jiruudhaaf jechuudha. Wanta baroota darbee ta'ee jiru akkasumallee gibbii yuunivarsiitii kan biraattis illee ta'ee waan beeknu gibbii yuunivarsiitii walqixxee keessatti uummata oromoo barattoota oromootiin waan jalqabeef gammachuu guddaatu natti dhagahama. Kun har'a qofaatu hin taane baroota fuuldura keenya jiraniif fakkeenyummaa gaarii ta'e waan itti fufuudhaaf hojii gaarii waan ta'eef itti fufuu qaba. Baay'ee gammachuu natti dhagahama. Gooftaan sinaa eebbifama. Yaada yoo qabda ta'e nimo yaada gabaabaa kana. barattoota oromootti yaadni kunuunsaa baay'ee mul'ata addaadha. Qoshashaa lafaa kunuunsa gaafa jennu nuti sammuu nama baay'ee akka fudhannee kana bakka waaqayyo maqaan isaa gara fuulduraatti dhimsee nu bal'aa'uu jira. Gooftaan si haa eebbisu. Eshi obboleetti yaada qabda tillee. yaada kana baay'ee natti toleera. Yaada baay'ee yaada bareedaadha. Akka maatii keenyaatti samantii filaattee afaan keenyaatti maammaa yoo ilaalchine biyya kanaaf fakkeenya gaarii jennee ba'aa jirra. Baana baay'ee natti toleera. Gara fuulduraatti akkuma itti fufnee waliin tokkummaadhaan jaalalaan ni deemna. Fakkeenyummaa gaarii akka hojjennu baay'ee natti dhaga'ameera. Baay'ee galatooma. Eebbifame. Tola isaa waan jette yoo qabaate. Asirratti wanti dhalli jechuu barbaadu yaadni kun baay'ee fudhatamaa fi baay'ee bakka baay'ee namatti tolu hundaa ol kan gammachiisudha. Inni kun immoo hedduu biraatti baay'ee agarsiisa. Isa lafarraa kun garuu booftuu waaqayyoo inni keessaa gubuun faanaa jira. Akkasumas immoo dhagaadhoo kanneen gara gargaarraa ati immoo waan isa kana hojjenneef waan ta'uuf isaa ibsuusin jedha. Eebbifame eebbifame. Yaada irratti hojiin hojjennu baay'ee guddaadha.
gaarii kana hojjechuudhaan warra naannoo kana jiraatan yaada isaanii geeddaruudhaan itti fufuu qabna waliin nagaadhaan jaalalaan waliin jiraachuu qabna yaada godha barsi barbaada. Eebbifame gooftaan isaa eebbise. Nagara miti undu. Akkam bultani. Enezu izi yalu እንትን ወልቲ ገጌሶኒ ወልዶሊ ተኩማ ጀቾዳ አዝጅሩ ዋንቴ ኢሳኒ ንጋሽ ወልደ ሚዚ ስላሉ ወደፊት ነው ሲናን ሳቦዳ ገለቴ ፈኔ ዋይን ሳኑ እንጀደነ ገፈኔ ኤቢጃርሳ ነማ ፈየደ ሚቲ ሚቲሬ ኢሳኒ ሲን ኤቢሱ ዋቀዮን ገለቴ ፈኔ ሞ ገላ አንሞ ጎደ ሲን እሺ በመጀመሪያ እንኳን ለዛሬው ቀን አደረሳችሁ። አሜን። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ክብር እንጂ ከሰው የሆነ አይደለም። ለከተማችን ማለት ለወንጌል ስራ ትልቅ ማሳያ ነው። ፊት አንዳንድ ልጆቼ ተመልክታችኋል። በዛ አካባቢ በአንዳንድ ወገኖች አካባቢ እነዚህ ጴንጤዎች ተነስተዋል፣ ጽዳት እያጸዱ ነው ብለው ጴንጤ የሚባል ስም በጉብሬ ውስጥ ተሰምቶ አያውቅም። ግን ወንጌል በዚህ አይነት እናንተ ትልቅ ማሳያዎቻችን ናችሁ። የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ስራ ነው የተሰራ። ለቀጣይም ላለው የወንጌል ስራ ትልቅ በረከት ነው። የዛሬ ስራችን ትልቅ ድል እንደሆነ ሁላችሁም እንደምታስቡት እግዚአብሔርም ደግሞ በዚህ በረከት ቀጣይ ባለው ጊዜ ውስጥ ይህንን ከተማ እንደሚያስወርሰን በመተማመን እናገራለሁ። አሜን። ስለዚህ ወገኖች ቀጣይ ባለው ጊዜ ከዚህ የበለጠ የወንጌል ስራ በእናንተ አማካይነት እግዚአብሔር ወደዚህ ስልካችሁ ዓላማ አለው። እውነት ለትምህርት ስራ ብቻ አይደለም። ይሄ አካባቢ በወንጌል ምንም ያልተነካ ምንም ያልታረሰ አካባቢ ነው። ግን እናንተን ተጠቅሞ ወንጌል ለመስራት አስበው ነው እግዚአብሔር እናንተ ስልካችሁ። ስለዚህ በዛሬው ቀን ከምን ጊዜም በተለየ መልኩ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ልጆቼ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ለወንጌል ስራ እንዲያነሳሳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለሁ። አሜን። የፎከስ ተማሪ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወጣችሁ ገባችሁ ለምን በዚህ አካባቢ ወንጌል ተሰራ እያለ ሊፋለም የወጣ የክፉ መንፈስ የጠላት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተወጋ ይሁን። አሜን። እናንተን በክፉ የሚያይ እናንተን በጠላትነት የሚያይ እናንተን ሊበቀል የወጣ ማንኛውም አጋንንታዊ አሰራር በስሙ ስልጣን ወጋሁት የተወጋ ይሁን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ገሰጽኩት የተገሰጸ ይሁን። አሜን። እናንተና ቤተሰቦቻችሁ በሙሉ የተባረካችሁ ሁሉ አሜን። ዘራችሁ በሙሉ የተባረከ ይሁን። አሜን። አብርሃም አመነ ጻድቅም ሆነ ተብሎ እንደተቆጠረት ሁሉ እናንተ የተባረካችሁ ፍሬዎች ናችሁና ፍሬዎቻችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን። አሜን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ወንጌላዊ ለገዜም እኛ መካከል ስላሉ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ላይ እንግዲህ ብትበሉ ወይም ብትጠጡ ወይም ማናቸውንም ነገር ብታደርጉ ለእግዚአብሔር ክብር ብላችሁ አድርጉ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ስለዚህ አሁን አንድ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ነገር ለወንጌል ክብር የሚሆን ነገር የከተማውን ጽዳት አድርገናል። በዚህም አንድ የወንጌል ምስክርነትን አሳይተናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን እንድታደርጉ ጌታ በእናንተ ስለተጠቀመ በእውነት እናንተም እሺ ብላችሁ ታዛችሁ ለዚህ ለወንጌል ምስክርነት ስለወጣችሁ
ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። እድሜያችሁን ጌታ ይባርክ። አሜን። ጤንነታችሁን ጌታ ይባርክ። አሜን። ጌታ ከክፉ ይጠብቃችሁ። አሜን። ትታችሁት የመጣችሁት ቤተሰባችሁ ሁሉ ጌታ ይጠብቅ። አሜን። እግዚአብሔር ለበረከትም ያድርጋችሁ። አሜን። የትኛውንም የምትፈሩት ነገር አይወርሳችሁ። አሜን። እናንተ እግዚአብሔር ያየላችሁን ትወርሳላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ያስጀመራችሁን የትምህርታችሁን ዓላማ ከግብ ታደርሳላችሁ። አሜን። እዚህም በበለጠ ትሄዳላችሁ። አሜን። ምድሪቱን ትወርሷታላችሁ። አሜን። ወልቂጤን ምድር አካባቢ ጉቡሬን ሁሉ ትወርሳላችሁ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። አመሰግናለሁ። ወደ አንድ እንግዳ እኛ መካከል ስላሉ አቶ ኪንቴ በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እና ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። ያው አንድነታችሁ ሰውን አንድ መሆኑ አሳይታችኋል። ልዩነት የሌለው ስራ ስለሆነ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። በነገር ሁሉም ጌታ ይባርካችሁ። በያዛችሁበት ውጤታማ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ነጋራ ምዲ nama simbukkee jiru qaba ayyaanni siifa baay'eetudha. Ati har'aa jedhaane boqottee raftaa jedhaane har'a hirribni kee irriba addaateedha. Kun gammachuu sammuu miteedhaani. Gonfoo si eeggataa jedhaani. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri waggaa 7 waggaa 6 dura keenya turan akka kanaa walitti qabamanii hojii kana hojjechuu miti. Magaalaa kana keessa deemuun hin ulfaata ture jechuudha. Waaqayyo lafa nuu kakate isa nuun jedhe hundumaa raawwachaa jira.